kada se dođe na prvi pregled lekara, najmanje 2 nedelje moraju da prođu do operacije. U te 2 nedelje može da se uradi kompletna dijagnostika, može da se uradi gastroskopija, a 2 nedelje dijete su važne zato što je to dijeta koja ima za cilj da se smanji zapremina jetre. To nisu restriktivne dijete sa kojima mi imamo ideju da svi pacijenti treba da izgube određeni broj kilograma. To su dijete koje samo imaju za cilj da smanje jetru. Kada se radi operacija kod gojaznih, u trbuhu je dosta masti. Inače se radi u jednom uzanom prostoru, praktično kao kroz ključovnicu. Onog trenutka kad je velika jetra, taj prostor je još manji. Operacija je dugotrajnija, tehnički složenija, nekad čak i opasnija. Prema tome je u interesu pacijenta da smanji jetru, da taj prostor poveća i da načini operaciju, da stvori uslove da ta operacija bude standardna i laka. I zato savjetujemo pacijentima da drže dijetu i ta dijeta je standardna. Mislim i to svi koji se bave hirurgijom gojaznosti daju pacijentima, svi koji se ozbiljno time bave, zato što je dokazano da je operacija tehnički lakša i da kraće traje kod pacijenata koji imaju manju jetru, koji su pripremljeni za operativno lečenje.